Good morning. My name is Linda Jackson. I am married. I am 40 years old. My husband's name is George Jackson. We have 3 children, 2 boys and 1 girl. The boys are called Tim and Robert. Tim is 15 and Robert is 13. Their sister is called Jackie. She is 10. We live in Sydney. Sydney is in southeast Australia. It is the largest city in Australia. هر زمانك سيستمك خوهية جبو همان واتيه يعني عيني خبيجي هر زمانك لغور سيستم خو بيوان ريزدك بالا خو بدني ليندا دبيجا My name is Linda گر ام وهفو كي بيف ببيف ورگرينن اوه وهاب من ناوه ليندا لي بكردي ام وها نابيشن گوتنا درست دکردی ده وهایه ناوه من لیندای من خواست ببیجم که دم امروف 2 زمانان ده هم برهف یا گرینگتر و تیا پیوانه نها ام گوتنین لیندا ورگرینن کردی Good morning صباح و بخیر My name is Linda Jackson ناوه من لیندایه Linda Jackson I am married از زوجیمه I am 40 years old از 40 سالینم old واتیا پیر یان کون یان اختیار داده My husband's name is George Jackson ناوه میره من George Jackson We have 3 children 2 boys and 1 girl ما 3 زاروکانه دلاو و کچکی The boys are called Tim and Robert ناوین لوان Tim و Robert Tim is 15 and Robert is 13 Tim 13 yani 13 saline و Robert 15 yani 15 saline. Their sister is called Jackie. She is 10. خوشگوان ناوه خو جکیه او 10 سالینه. We live in Sydney. ام لسيدني دجين. Sydney is in southeast Australia. Sydney لباشور روجلات أستراليا. It is the largest city in Australia. أو مزنترين باجار أستراليا. تدم و شاد مینه تا جاره کدن ام دگین هف. موزیکا و گهلی بو جه مقام گالری ملی بو جه کمان جا هنرمند مایه مزن دلشاد سعید